Давай вот так. Покажи мне квитанцию, где написано 72 тысячи, я сразу уволюсь и буду работать на тебя. Benim ismim Yusuf Topçu. Mınau Atırau Uldar Lisesi'nde Türk Dili muallimi bolup жұмыс істеймін. Еще жатақхана меңгерушісі болам. Высшее образованиемі Россияда Санкт-Петербург қаласында педагогический университет имени Герцена деген университетте бітірдім. Ondan кейін 2 yıl еще Санкт-Петербургский государственный университетте магистратуру okudum. Ondan кейін еще Санкт-Петербургта 3 yıl частный bir kursta Türk dili muallimi bolup 3 yıl жұмыс істедім. Ondan кейін köye çıkmadım. Үйленіп Üylendikten кейін Kazakistan'a geldim. Benim ailem Kazak. 2015 yılında üylendim. Ondan кейін Nur Sultan kalası. Ona жерде 5 yıl Nurordu Mektebi'nde жұмыс istedim. Жатақхана меңгерушісі. Еще параллельно Astana Kızlar Lisesi'nde Türk dili muallimi bolup 4 yıl жұмыс istedim. Astana'dan, Nur Sultan'dan vermeye кейін Atırau'ya geldim. Ağustos ayından burun Atırau'da жұмыс isteyeyim. Мечта, конечно, у всех есть мечта. У меня мечта, конечно, у меня своих детей вырасти, и чтобы они хорошим человеком были, чтобы не только мои дети, и мои ученики. Тоже моя мечта, чтобы мои ученики хорошо учились, хорошим должностям работали, чтобы хвалили родители, их родители, и мы хвалили. Benim oyunca köp adamın birinci maksadı özüne байланышлы bolup жақсы азамат болу. Benim oyunca. Eğer жақсы, dürüst, правильный adam bolsa, o негізі özüne и memleketine fayda veredi tek kana. Rusçayı жақсы bilem, Kazakçayı bilem, родной язык, турецкий и чуть-чуть английский. У меня такого выбора нет, у меня много любимых книг. Я люблю на самом деле читать. У меня самая любимая книга, можно сказать, «Война и мир». Я его полностью читал, может, 2-3 раза, может, читал. Особенно там часть войны мне интересно было. И как у всех мужчин, наверное. Үлкен қалаларда bulundum. Үлкен қалалардан кейін, конечно, Атырау кішкентай қала. Негізі ничего. Ben тұрған қалалар холодно было, Казахстанда и Россияда, Петербург, онда холодный городlar болған. Здесь Атырау немножко жило. С этой стороны жақсы. Просто birinci gün келгенде, birinci gün емес, ikinci gün может. Магазинде, только магазине бардық, тест, қайнатамнан бірге. Просто магазинде, только қайнатам бірге жүреміз магазинде. Bir zat sordu, қай жерде bu, табамадым дейді. Ана жерде продавец накричала, қарайыңыз ағай, ана жерде тұрады, анау, мынау. Интересно, ойладым, балам дейді, мен көрсем сана не сорайым дейді оны. Көрмегенден кейін сордым сана дейді. О, злится. Потом onlar бастадылар, ругаться. Қайнатам айтты, қайда дейді, руководство, шарыңыз, сондай мәселелер болды. Birinci рет, ikinci gün келгенде еще, ikinci günde сондай bir ситуация. Немножко, конечно, ondan кейін немножко привыкли, конечно. Пока нормальное отношение с атыраускилерle, сондай bir проблема пока жасаған жоқ, болған жоқ. Нормально, ата-аналарымыз бар, жақсы ата-аналарымызла сөйлесеміз. Бәрі мүмкін, болу мүмкін, да, настроениесі болмай мүмкін адамлардың. Бәрі разный күндер болады. Son үшін ben жақсы көрем Атырауның адамларını.
Германию поехал, Кыргызию поехал, Өзбекистан поехал, в России 7 лет жил, учился, еще куда поехал, все, наверное, и Грузию поехал. Кыргызию должен был поехать, у меня виза закончилась, чтобы обновить визу. Туда поехал и как раз поехал, гулял. Но в других городах, в других стран, чтобы гулять поехал. Просто біз айелімізle Россияда, Санкт-Петербургта bir қалада бірге оқыдық, ана жерде познакомились. И biz 2012 жылында познакомились. 3 жыл знакомство болды. Просто о негізі мен ана жерде магистратурада оқығанда айелім уже Қазақстанда болған 2 жыл. Ondan кейін biz договорились, 2015 жылында ата-аналарым Турциядан шығып келді. Короче, познакомились, солай болды и мы женились.